and my church member being a part of my life. This is incredible. Le yami ye ya kaya le ya yami omma dile ye ya kaya ku ocho opate ba ku na pi che lai cho ku le yami a to kya ku ke le yi sa ve ka la pi che ji cho pi pa li na o mu ha a be ba chi mo si jaw le ya mi ja cho ku le ye ti pa li asumika ve oji chi ga fa no la ke sa ba che mo ku lo si jaw. I also thank to those help us for Thanksgiving event. This event to happen. Like I'm yani Thanksgiving to happy too. Like God is chote pa opwali ape ba yani Thanksgiving opulu ope no never watching was yao. Like I thanks for those who donate, give donation to help. I thanks to those who make a decoration with buildings and all the services to happen. Then yet who netani mako datu ma sati mako or Thanksgiving to ha tiga tu gade mako ku yao. Kemako lastly, I would like to thank to my creator, my protector, my provider, and our Almighty God. Kali le ole mai ai opui ko yo ga ni ko na ha pa sa pa gi sa na ha sa sa pa gi sa na ha pa sa pa na wi gi sa we bu ha chi mo si yao le la bu we ti so yo ko lo mo yi ti ya tha si cha ji ti bi ha gi sa pi la ko ko jo yi yao le Ini tadi saya cuci di bahas sepuluh le, asumika lah sebentar kita betul kian jadi nanti. Mika mikro mikro mika opung mika mikro mata dia. Ketika tiga lale soal dia nanti. Soal pilih kisah punya mika mika lale pilih nanti dia nanti. Gak dia nanti ni mikro hongo. Ini do obuha ini tak ada le pula je. Ketika campur mome alati bawa nan theo su ke theo ti bale nun theo tu ti bawa kini tahu le tahu je. Ketika alati bawa nan kita foto pen wiju le tahu je. Ketika tiga ti le bewa kya ko ti rumah pula. Lalu kalau kami kitsonya tu hasil lagi tahu je. Kita bawa ni lagu jalan, kisah beliau punya jual, kita le jual, apa le ganti cari ciri, kisah obuannya pelan jauh. Kita le kui le, ni adik kui le, dicat itu le gacara tahu ngalu dalam le, kisah pula kalau le, ani kita jual le, thau le, dicat le itu le ganti yang tak, bos orang jual le kisah kita tangi, cibio lagu, sejak le. Si cha yu ni mo yang chi ke te ya ku yi yao me la ni go si cha chi mo chi ke te yao. First Thanksgiving was celebrated September 6, 1620. Opi ma te po Thanksgiving te ile 1620 with the Pilgrims and Native Indian American. India te pa ile kalam ni kala choki pa chu kalam ni ko khola le mo dai choki pa ये तो देखे ले ज़्यादा ले तो क्या चौके योजना करो और which is Thanksgiving and 40 celebration के लिए वो September 6, 1620 था वो ले समय क्या था नाइ लोगों का याओ President Abraham Lincoln proclaimed Thanksgiving celebration federal holiday since 1863. Let's be what Thanksgiving to be a holiday. They let Saul a year you let you get that. President Abraham Lincoln, your Messila Haji, 1863, your president Congress responds Thanksgiving will hold on last Thursday in November. That only meeting 1941 Congress only
only being told, I can live. Apa tiga tiga, dah ada apa tiga cerita tiga, cerita betul ni orang apa tiga macam Congress di bawah ni ini cila last Thursday of November 1941 tahun masih cila ada. Mungkin tak ada yang dikaga, oni ciba tiga jauh lah. Siapa tahu yang ni oni ciba tiga jadi jauh. Ini kalau sejak yang orang tiba pula cila, orang Malay, orang macam kanan mati cikama kanan yang pula cikini mau buji. Ni jadi je tak ada seni pun kita no, osi onu hijau je boleh ada hijau. Bisa yo yang cikmo, yo nak asyik bunga kono le, asu yo di maco je tang tu tiba, bisa dia kan juga hijau. Ni mah oci tiba di wico, kejo, ya jo si le, semua tiba ha, si bela bisa ha aku gapi kilo yo me gusto hale haka gapi ka yao oli to ko chete pa kanya na ju de pota ni he ni che to mo mi ko su je ga te jo ta pe sia kata li dono ju lao Deuteronomy 16:9-20. For 6 days eat unleavened bread, and on the 7th day go on assembly to the Lord your God and do no work. The festival of week. Count of the 7 weeks from the time you begin to put the sickle to the standing grain. Then celebrate the festival of the week of the Lord God by giving a freewill offering proportion to the blessing the Lord your God has given to you. This is Thanksgiving given to Israel. Dari sana contoh parti sih. Kita Thanksgiving orang juga tu bisa yo pula guideline pula jo hiyo. Ni sejak juga dia था ni kalau yo soal nanti bahas juga ada talau jadi lah. Kita lagu farm itu bah talu farm itu bah osi nanti bah juga ada galah itu bah juga ada tansi jauh je. Kemako ani mo farm bahir ani mo living by cat to by cat gajo perlu ani asap tinggi jauh yang ni lah. Kita patut ani jadi Isa pera, yo jadi bani ni galai, cek jadi bani, domo itu yang tak aku buka sendiri le. Ngai gitu, osi makan, aja makan, jis yang masih no macoli yang ni no lagi, juga le isa tamu itu jadi macol lagi. Le, melihat tu masih isa tamu itu le, isa lima, jauh hingga jauh le. So the guideline is that God wants Israel people. When they came out to Egypt, went to Canaan. After Canaan, they gave guideline to how to celebrate a festival feast, festival party. And God gave command that when you harvest, bring my fruits to my church, my temple, and to offer to God. Chiều ông ca như thì đi cho vậy đấy, yang như thì chơi gì lo gì lo đấy, yang itu lah thì chơi gì bisa mua về bisa sửa cái bao anh ta lo apa yang orang tu jauh di puting mah kau masa, uku berbeli lah Leviticus number 20 chapter 26 1-5. Bisa boleh ni hai tu sabu aku pikir le ono ko jiti bahal malati now le ni he bi sa phe jaw bu ko ti pa ha chane te le na ak bi ki tha go yang liu now le bi sa phe le now le yi sa phe jaw ni he le na bi oli to ko ti pa chane na ju le ti che bi os yo no ti pa da tu Jisi jadi pa, jisi mama nuatu, now le, oyan jojo mulia la itu jauh. Ni he bos yo nuti pa
cho man gia chỉ bắt đầu ở sửa đồ vấn đề ba gì cho mà bị li apemis có sayan cả bây giờ apemis sama bị li chặt thì giờ bây giờ có cái giờ ni he khắp bộ cả cha gặp cho lại mồm ni khổ lục khổ là cả chết rồi. Yeah, Leviticus 26, 1 through 5. Reward for obedience. Do not make idols or set up images to sacred stone for yourself. And do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God. Observe my Sabbath and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. If you follow my decrees and I are careful to obey my command, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the tree will bear their fruits. Chỉ vì vậy, Isa là gì ha? Có tam như gì ha bắt đầu. Chả lẽ anh Isa có nào như gì chọc cái gì bắt đầu? Isa chả lẽ anh họ bùng có nào đủ? Nó thà là cho cái pa cái gì? Let farmer cái pa plant the crop. They based on the rain. And if you obey my command, I will send you rains so you can have plenty of fruits and grains and all kind of stuff. Let you go. Isa, we all go with you. What you go? What you phía chứ là Isa go with you. Cái gì vậy? Anh đi qua trái cái trái what you mà cho về, what you mà làm mà cha mà tao về. Khá là đi mà ta mà chỉ toa là đi toa đi xí gai là ông mà chơi là cái việc sốt sốt là ông mà cha cho. Yani Isa chỉ cái cule chỉ cái tiền là có khả năng mua nhiều về ông khổ lại uta khả năng mua nhiều khổ chỉ số sẽ được mà cha mà cha lại đã cha được kia is ông bị mà Isa là chụp cái ba là gì đó lại Isa có nói ta Isa là chỉ cái đó cũng làm gì đó cái mà có giờ chỉ cái cái phần anh đi mà khá mà khá đó là cái nào mà khá bắt đầu đi mai gì đấy nào chỉ số sẽ bắt khá được bao Isa muốn gì mà làm cái ni mai gì Bukan faham. Anya kalau gap yo. Yani Isa pun ada छोटे पा, Isa हाजी छोटे पा, Isa पुना आजे मोले. Cek luli ojo pa coda aje. Jaja raja luli kalau kali sini maco je. Suon cek dia pato. Le ojo pa coda ko Isa ko na osa poli je sa ni sa je. Katali le ale pa coda je. Ja je to sini. Kapega caca je, dah dia di Bali, kapega caca je, ojek ada juga dalam kerja ta, atur sulit tu. Ambil ni, jika sekarang lagi sahur guna aja tu siapa. Ini sahur guna je, ani mama kemakko, ani gula di ni ata, ani tak buka caca je, jadi jauh pula kepato. Follow Jesus, God's command. Lagi sahur lagi tu boleh, kalau kapega tu jauh. Oleh ni. Long time ago, the farmer based on rain for their crops. God told them if they listen and they keep His command, God will bless this, that, and this, that, all so on. Same to us, if we listen to His command and keep in the gospel, we will bless in all areas of our life. Kita ni kisah tu nak lagi ni, kau cakap kau agak tiap atau kisah siapa yang kau berdebat, kisah hasil coket ni. Isa haji, isa toko naji, toko di pakule isa toko asati, lagi isa rumah di hak cila cala tali ini juga ya di mata mili tikai ketika cote pawe, tiga ketika nilai hale kijo, cesa kijo, oso sapo ngap sa, isa puna jo apo loga cokli, isa puna tiao, jadi ini kita luar ni raja jo ketika pato mungkin ada, aku coba dia, agar nanti paninya no, maka jo kali mui ko mo yelam ni te pa ni mo ko te lo le da ba ya mi na te pa gi je te pa mo ko te lo le cha to do te pa ko te lo le ji je te pa ko te ko che lo le mi ni te pa le cha ji cha la chi ya thu ha chi le kai che lo le la ta sa na ni jo ma chi ni ma lo la lam ni ko la ya te pa ne te pa ko mo te pa to mo pi ngo ji te pa no le na ji isa ni ke ki ma cha ho yan te sa tu ami han te cha ki ma cha ho tu no pe isa ki ma cha ho le ki ma chi la ho ke li
ဒီစာရောဟာပဲညပါတော့ယနေ့ရောရချီကဲ